सोनसडा उजो पेटला गेले 3 दीस जाले. आम्ही मोठ्या प्रमाणात आमचो कंटिन्युअसली म्हणजे आमचो थंयसलो सीओ जो आसा तो बाब अशोक मेनन स्वतः त्यांनी स्टाफ थंयसर डेप्यूट केला. कंटिन्युअसली म्हाका दिसता आमचे 3 व्हेकल ऑलरेडी थंय आसा, 4 व्हेकल फूल टायम थंय आसा ज्यो कंटिन्युअसली पालयता. कारण सोनसडा वेलो उजो जसो सोनसडो खूब तेंपाचो आहा पळय, खूब कोणाय उजो लागला आसतलो, त्याची तो धुऱ्यात उरप हे उरतले थोडेशे. बट तरी सुद्धा म्हाका दिसता फुडल्या 2 दिसाच्या भितर पुराय कंट्रोलान येतलो. वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो प्रक्रिया वापरून तो पालोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. Ask you about the fire which took place in Sonsodo. So, Sonsodo. How do you think that this will be? Since we have been undertaking the firefighting and cooling down operations of Sonsodo for the last 4 days. And yesterday I understand there were some chemical enzymes were used to control the reignition of the fire. So we are getting a feedback. I'm looking into that, and my officers and fire personnel are day and night they are there at the site and dousing the fire, not to get it out of control.